Clear tu te chibei vek ule tun chuma hian Christian hlabua la thatak tak kan nei pangate kan clear ho dona tu tengi aphwa tu te ti le amphwa dan chan chin te le zai pol te na thiam tak taka an sakte kan ngai thla ho don ani apakhat na chuan chandam tu ngil nei chuan ti hi in lo ngai thlama saber te ang hela hi Elvina M Holy phwa ani a ama hi June li Sangkhaziria somni khan Alexandria Virginia alopianga Monument Street Methodist Koshana memberin takani kum Sangkhaziria somrupanga pathiani tu khachu biak ina Reverend George Strike chuan thu asoya athu soilai chuan Elvina chuan biak ina hlabu phek nung ola chuan aloziak mula pathianin angai dam thu le Iso Krista chuan kamba zung min tlak sak thu chu aril ruwa angin aloziak chuak ta a chu hela lo pian chwa dan hi ani hela hi ring tu insha chwa na hla thatak ani a athuk siam tu hi John T Gray pani a Baltimore lungal thei sumdong house tak ani boka holy tenen hian ko shan khata loi ho an nge nge mizo changa letling tu hi Reverend Van Chung ani a anu le pa chu Van Thuama chak chuak le darzwani haral siak eng anni Tenzola Selian ni in apa hi Bengkhwaya khonbol upa ani a anu hi Mary Winchester omtu le humtu ani bok kum Sangkhaziria somkwa pani khan sia suka an omjana kum Sangkhazakwa vel khan thanglian pui sai lonen an inneya an fa upaber chu van khama ani kum sangni sompakwa BCM Assembly a new serchi pastor biazai pol tiam taka an sakhi in ngai thama saber te ang u
apani na tan chuan khoya po ni chhuana apia nga ti hi in lo ngai thla ho le te ang helai hi Isaac Ward phwa ani a kum sangkha zasari sompakwa a ko shanten chanchin tha am boy pui lutuk lo laya a phwa ani helai hi missionary rupua la phwa masakber te zingami ani a hela a phwa lai hian tunlai angin chanchin tha shil hi ko shanten an la boy pui lutuk lova sermon lama po an la soitam lo pol takani chuti lai chuan Isaac Ward chuan nelparam alo zau deuh na tur tharau mit mulokin hla in alo puang ani helai hi William Keria missionary impact ma kum somruk vela Isaac Wharton aphwa khani a kum sangkha zasari somsari pakwa kuma William Kerry an ka ocean mission board ma a chanchin chashil tura a impact jum khan Anglican bishop chuan tlangwal pathian in tharau bo chandam adu chuan itel lo point atimayang aloti ani kha Isaac Ward ero chuan chanchin tha chu shil ani anga ti chuan ni chhuan apianga iswa lalin ro alarel don aloti dei to ani kha chanchin tha shil na lamhla chuan he hla thu tluka tha hi a omlovang ti ani chin he hla thluk siam tu hi John William Hedson ani a Warrington England a khosa ani helai hi khovela tongshang shanga le lin tampol takani a vandoi thak takin hela thuk asiam atanga relote a sakor tolai lir cha swala aboral ta thuta mizo tonga le tu hi Reverend E Roland ani a Thenzol Pastor Biazai Polten moi taka an sakhi in longai thla hole teng u
pathum na atan chuan kan pa van in ata hla an ti hla hi in lo ngai thla ho le te ang he hlaro pui tak phuahtu hi Charlotte Eloy tani a Charles Eloy ta fanu Charlotte Eloy ti hi March ni sompariat sangkha zasari somriat pakwa khat apianga ahla phua zinga ko angin ka local ti le kapa van in ata hla an ti hi ahla lar zwal te anni ataksa hi dorum takni ma se ariru ero chu akhau em maya nun be dong le chaw taka a umlain tharau thiang hlim somna o ashat awangin a phwa ani an chung khwa hi pathian rong bol na achanem ngai taka in hmang thin an ni a kum sangkha zaria somthum paruk khan Saint Mary Hall anucha Reverend HV Aloy ta chuan rongbol tu fatile mihar sa zwal fatitan Caution School adina school mamo sum tuak nan Brighton khwa thil an zwara ama zanin Caution hauti chuan phur emin an inbua saya Charlotte Eloy ti ero chuan telve chak emin anu tapa cho champui ve adu line adam lautlat maya atel ve thei talova zana chuan a in ngai to a minung ve si tangkai na reng nei talo chu aril ru an ema mutpo amu hil thei talova pathian hne na po avui ta hial ani atu ka chuan ama chawin ina a oma pathian ta na tangkai ve thei na tur angai to a kumsom pahni liam ta a Dr. Caesar Malanan pathian ta na mi tangkai ni turin impive ta che ati chu abenga aron rinon tatluk tluka piang swale mi ta na tangkai na nei lo nia in sha khan he hla hi alo phwa chuak ta ani mizo chang let tu chu Reverend Edwin Roland ani a unau pahladu mai ani a unau pa chu America rama missionary in akala chu ta chuan martarin athi a athi thu a sha chuan a kho har maya a unau pahladu chu a kho har lu sun chuan ama sha reng nan mizo changin aletta ani kum sang ni somni BCM assembly ra siveng ani chumkhan hawlong pastor bial in thiam takmeya an sak chu in lo thlir haule tiang u
apalina tan chuan in hne na ka impumpe ke ti hla hi in lo ngai thla haule te ang he hla hi Jason Wheeler Vance di Ventura pho ani a December ni som panga Sangkhazaria somnga panga khan dande michungana apianga Hillside College ha changazir chhuakin azir chhuwa nuwa he college ha vek hian athokle ta ani pathian kauna changin ana aban sana St Petersburg Florida chengin US England le Scotland na te rongbolin ahun tamjok amanga Methodist ko shana mitangkai tak ani a hla hi zachuang lai aphwa ani he hla aphwa dana soi chu tumkhat chu East Palestine Ohio a George Sabar ka ina pathian thua impol khom na kan neya aboi pui tu ber kan nge nge a zirtir na kan ban sanang nge hun pumarong bol na kan thokzo kang ti in ka ingkha boy viau mea atopa chuan kalelpa hne na chuan impact pumhlum ka thangta a evangelist kalonita a kahlim em a hela hi karil ro a lo langa ka ziak chhuak ngal ta zung zung ani ati ahla thok hi Wilfred S Widen siam ani a mizo tang le tu chu JH Lorraine pubuanga ani BCM na thial bazar ko shan zai polte sakhi in lo ngai thla haule pot te ang u
apangana le atober na atan chuan pathian mangai na in ti hlahi in lo thlir haule te ang he hlahi Reverend Arthur Tapan Pearson apho ani a Pearson hi March ni ruk Sangkhaziria somthum pasari kha New York khopuya apianga Hamilton College a azir zo nu in Presbyterian pastor atan kum Sangkhaziria somthum khan nemnge ani Binghamton le Waterford New York ka ocean te I enkol nu in Bethany Presbyterian ka ocean Philadelphia I enkol le a ama hi mithiam takni in theology a doctorate degree ane hela hi pathianin ama ring tu te alopom to zia le sim na ti lan na ani athluk siam tu hi James MC Grahana ani a mizo tonga le tu chu Reverend Liang Khai le upa cho pa sen te anni na thial bazar pastor bia zai polten moi taka ansak chu in lo ngai thla haule teng ule pathian mangai na e ka thing lung swalan me khovel swalai na ti afa ne chun na pe khati zong kha Fakzairi hun kan man the chu alo ni le ta reng meya thlir tu zong zong te in zawai chunga lom thu kan soye